ba katisitswe jaaka batimamolelo mme ba neetswe gape katiso e kgethegileng ya go batla le go falosa e leng yone e ba yang go e dirisa kwa matlhotlhapelong a merwalela a kwa profenseng ya KwaZulu Natal ke ba le 17 go tswa go ba le 46 ba ba romelwang kwa KwaZulu Natal go ya go tlamela ka dithuso tsa tshoganyetso. Lefapha la dipuso selegae mo Northwest la re badiri bano ba tla thusa puso ya kwa KZN ka go busetsa seemo mannong le go thusa go batla ba ba ising ba bonwe le ga jaana. Ke ka tsela e jalo e rona re tsibogelang mo pitsong e dirilweng ke mopresidente Ramaphosa hore di province di thuse KwaZulu Natal re romela ba 17 ka palo. These are specialists which are trained in the specialized skill of firefighting and also in search and rescue. Sehlopha seno sa re se malala laotswe. I've responded previously the agency stating the Tswa Rescue South Africa gift of the givers to missions internationally. The recent one, it was in Mozambique. On this one, well, it's a swift operation. This is the first time I'm going on a mission such as this. I'm not scared. The Parliament is doing this every day. Khabagare lefapha la re setlhopha seno se tla nna kwa KwaZulu Natal malatsi a sa feteng a le 5. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Mahikeng.